Alhamdulillah saudara kamu pamandum adi yang kamu pegahnya yang penting dah bagi kita nyaw mandum kebahagiaan segala-galanya bagi kita nyaw yang tanambakan tetapi yang penting nyaw dalam rumah tangga kon bak lepeng kon bak le harta kon bak cantik dan cinta tertulus hati tetapi na saling percaya walaupun hubung on meria pajuh kon masin lahir ngon batin tetap bahagia. Amin. Karena saling percaya, tidak saling curiga, bahkan tidak cemburu buta. Anu lu'amutu aduh upuntung jih anu tiung aduh baara bahagia urang kudangan kampung wahirakan lun membaga rupa betul punca pertama wahirakan lun hana musigung hudim kedua saling percaya mubulun mutun wahai adik lun tandawi dawa betul pelam terkaya na rumah gedung amin wahai adik lun rahman troh teka ada na belanya jutangan liun kayem tak tulung bak buat yang benar ke urang gantin tabe ge tulung betul membulun mutun pandangan tegap tuku di tiga ga wahai adik lun dalam getulung yatim fukara ba'wate uroraya yang menan kaum hana mutinggung ngan urung papa wa karena hudib taat ke Rabbon ke putri lion tinggal talena gepike tamat ayo ba'arabon betul menan hai kaum hana gebangga karena tu ingat yo mata yo phone bayi lam kandung gepulahe lima ada baramun di mulut tiwa ada bak nipah anu cempala walaupun getanya hudip lam susah tapi hai ayah najid bahagia betul pakon jut bahagia nyan hudip susah pakon karena searah lam rumah tangga lakongan bino hana membantah punyang gepegah hana gedawa pelam diinang cukup muslimah Allah. Taat ke Allah sifat mulia lakau ke khadam rakan mutua ngon karena Allah cukup mulia betul. Hana cemburu gelangkah betul kadang rakan mutua ratuki gemita nyana roh gemarin tiga nganti carifa hai gure mutua
tidak apa-apa. Menurut seala kadar yang gebut kita, Betul. yang gunasih Allah yang menana rupa lamu rumah tangga nebrile Allah dalam searah jalur agama. Bak wate mugrib puram ta pega wate hayal salat ka bandua gap nyan ka geja kude bak menata ja puja Allah bersama-sama nyan tifut hiriate hana bang mutua nyan tiput nyan baga cukup durhaka tapi nyan gebah jio bu baga karena searah lam rumah tangga menjadi inang menanhai ayah. betul Bingan karena Allah lako dicinta cukup bahagia Allah. bapega nampak pegah ya masya Allah hudip lam dunia betul pelam dilako geja tuang upah Allah Allah metut payah geja kerja Ru'oh dum ile baje dum basa Sudih melepah kadang buhana Oh watel hembun kadibi upah betul Kadang hai ayah hansem ke zaka Kena blau engkau tep ke bermira Dum nan ke sosa Sampai tiap masa Oh gewawa urumah ba inang ge pegah betul hai ade mertua beraya sabah uronyo lonja ade tung upa na bacul ti on kereta cit 50,000 rupiah lon blo ke bro cit thep yang merah Jana mertua ku lain hana Tetapi hai adik sabar mertua 50,000 pa Lun bayar utang barota Cuma 20 lun puo baga Nyopat lun sudah hai nuk bagada amin 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 Pagi di inang mekenang lepa Ngon rupa sida disambut segera Ditampur oh alunyan baga Allah wate tengku mutua gua kerja disya dengan i dalam tabogla surbang mutua nujib ngantigra walaupun gedung bak jamu buka Allah hai surbang bak mutua hudib bahagia dak naga panjuh gamnyan bermira hanaga pegah bantah bodohnya katib bak jamu hai rakan bak mutua tenangan tutah getanggung dua menanta hudib hai adik bak mutua lakota pupa saling percaya Nyan kunci tanya Sinolam alam betul Hudem dum insan dalam bahagia Kon karena kaya Kon karena ruman Kon karena haibang cantik jelita Tetapi budi pekerti adab ngon sopan betul Tambah lam iman ilmu agama Lakongan bina hudip ka senang Si panjang alam tabi bahagia Selama hudip wahai orang kan Bahagia urengan wahai saudara Nyan ke getanyo ino ecun bang Bermegat sayang lama rumah tangga Pulam ditanya bungong kemang
Jarotan payang hana meraba nyan dengan jo nyan oleh Tuhan seala kadar syukur buna bukan mengharap ke bintang lapaan bukan tuduhan bulan purnama tetapi sedikit pemberian Tuhan syukur ke Rahman setiap masa menan ke bagatanyo lam alam Allah hudep beraman lam rumah tangga saling percaya baik macam-macam baik na pikiran yang hana-hana kepada kaya harta mekuyan betul kadang bak kadang lagi lam nuraka dawangan dawi urongan malam siat-at pingan jipa ulua betul karena lam hati dan lesi padan Allah dilako menan lain cerita di urang bingang oh di kalon ban pakon urang yan mesandiwara karena tanyo hanale iman di kalon rakan kalain cara inong pitabo nyan muroh-roh tiap jan kadang ba kadang lain gemitan lakongan bina yang kamu kawin bina melain hati lam dada oh lakongan bina yang kamu kawin bina melain hati lam dada asunangan sosa biasa kaim asanya ngapun beraya sabar oh sunangan sosa biasa kaim tapi yang penting dek beraya sabar oh tamu kawin benasi padan oh si padan betuha agam roh inang muda oh tamu kawin benasi padan sayang betuha agam inong anu SMA menancin inang betuha agam benar seimbang lam rumah tangga oh menancir inong betuha tuha agam kadang ba kadangnya tungkat kageba munyo perle tanyo ke bungong jalan retamang sabeta mita munyo perle tente ke bungong oh hai bang jalan retamang tamita walaupun jidu di balik gunung nyan kenyawang taruhannya walaupun hidup di balik gunung hai bang nyan kenyawang taruhannya punyo ka cinta dua do insan hai bang udip lam alam gasih ngon cinta munyo ka cinta dua do insan
adik ngan syudbang hudip bahagia. Lam rumah tangga sabesi padan hana medendam lam bijak sana. Lam rumah tangga sabesi padan hana medendam lam bijaksana. Lakongan bino yang kamu kawin. Oh sayang bena mulain hati lam dada. Oh lakongan bino yang kamu kawin. Bena mulain hati lam dada. Asunangan sosa biasa kaim. syarat mekawin beraya sabar. Senangan sosa biasa kaim. Syarat mekawin beraya sabar. Lon pegat lampo lono pula jagong. Anak mesusun meato banyawa. Lon pegat lampo lon pula